Om Swastiastu. Inggih matur suksema aturang titiang majaring pangatar acara antuk galah sane kepaicering padewekan titiang menggala panureksa miwah angga panureksa sane dahat mustikayang titiang. Sapunika taler para pamilat miwah idedane sareng sami sane wangyang titiang. Rasa angayu bagia titiang majaring ide sang yang widiwasa sang tukan sang kaning asong kertawara nugrahan ide mawinan titiang pengkalih ide dane sareng sami persida kacunduk mesadu ajang ringgalah sane becik puniki samaliha presida ngamilatin wimbakara pidarta basa Bali sajerone wulan basa Bali warsa kalih tali selikur puniki. Inggih ide dane sareng sami sane dahat wangyang titiang ringgalahes kadi becik puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta sani mamurde nglestariang wana pinake prananing jagat malarapan anto ajahan tri hitekarana sadurong nyane ampura yang titiang reantukan titiang rumah sering padewekan wimuda tuna sastra tuna kaweruhan saha tuna basa sakewanten purun persanggama atur-atur majeng ring ide dane sarang sami. Mogi-mogi punapisane pacang aturan titiang puniki, presida ngledangang kayun idedane sareng sami. Inggih idedane sani wangyang titiang, ring sampun panglimbak jagate sekadi mangkin, saya wakti sebet manah titiang. Ngantenan wadin meragiang kahanan wanani sani balbal karusa antuk jatme durat make. Tarun-tarunyane kaabah sani kapungkatan, kerasa nenten madrue olas asih. Riantukan nginggilang manah momo wiadin druake. Sapunika taler kawentenan wana ring Bali. Kantos mangkin dahat kawan pisan. Akeh wana sani kedaot saha kerampag oleh krama, saha katandurin antuk makudang-kudang tetanduran. Tiosan maleh wenten wewidangan wana sani mangkin sampun mawah dados karang pomahan. Sani ngawinang wawidangan wana sayan suwe sayan ngedikang. Uraten pretek jana, wiaden krama sajerone ngupapira palemahan sampun sayan reret. Mawinan sang kaning parilaksana nenten rahayu ring wana inucap. Presida ngwatuang baya ring jagate. Satunggil masa sabah sekadi mangkin, akeh wawidangan desa ketipan baya tanah longsor. Banjir miwah anitiosan. Kewentanan wana mangrop ring wawidangan pesisi wiadin segara taler sayan rusak. Duaning mawah dados vila. Bungalo miwah sanitiosan sani nenten nganutin tate titi pewangunan sani becik. Indike punika taler rara semua tuang baya. Minakadi abrasi miwah nincap nyani toyan segara. Sani mangkin sayu wakti kahanan iraga, kadi negakin gedebong. Sampun rumah sebelus, sampun rumah kirang panglokike, kirang urati miwah kirang panglaksana, sejeroning nitenin kelestarian wana inucap. Rare sapuni ke sani iwang, rare sapuna pike sani iwang, nenten ke iraga madwe manah pacang urati ring kawentenan punike. Inggih idedane sarang sami sani dahat wangyang titiang. Nguninin kawentenan punika patut pisan iraga mulat sarira. Eling saha metangi nyujur pemargi sani rahayu pacang upapira kelestarian wanani. Ngiring sani mangkin sikiang kayune pacang nindihin saha wirang ring keasrian wana iri kiring Bali. Mangde kawentenan jagat Bali state Bali. Bersih, aman, lestari, indah, manut ajahan tri hitekarana. Raris, sapunapi pemargian ipun manut ajahan tri hitekarana? Tri hitekarana inggih punika tetiga sani ngawinang rahayu, luwire parahyangan, pawongan, miwah palemahan. Kapertama, sajeroning parahyangan. Iraga iri kiring Bali satunggil ngenem saseh nepek rahina sanis cara kliwon wuku wariga kebawas tumpak wariga talar kebawas tumpak pengatag sampun ngemargiang upacara agama Hindu
Sani matu tujuan ngerestiti bakti majeng ri ide yang sangkara pinake dewaning sarwa tumuwuh gumatin nyane mapiunas mangde saluwer entik-entikan tatunduran miwah taru presida tubuh becik miwah micayang wah sani mapale talareng imanusa. Kaping kali sajeroning pawongan ngiring iraga sarang ngaru maketang pasemeton malerapan antuk sagilik saguluk paros sarpanaya sajeroning nabdabin kasukertan wanering Bali. Sang anggawerat saha manggelaning dinas saning widengan indik pelestarian wana matempung wirasa miwah parilaksana sajeroning nyobiahang. Nabdabin miwah ngemargiang rerag-ragan pelestarian wana inucap. Sapunika taler ngiring sareng sami saling pitekatin miwah saling elingin sajeroning papire kelestarian wana. Yening nenten ngawit mangkin malih pidan malih. Yening nanten sengkaning iraga sapasira malih. Wana pinaka prananing jagat mangde presida dados panaduh saat kecinga oleh pianak putu iraga kantos kawekas. Kaping 3 sajeroning palemahan nyiring ngawit mangkin nginutin program sang anggawerat One Man, One Tree. Artosipun satunggal diri patut nandur wit tarung ringkarang pomahan wiwidangan tegalan utawi wiwidangan wana sani gundul lumrah ke bawah sereboisasi. Tiosan punika ngiring pilih-pilih tebang altosipun patut iraga urati sajeroning pacang ngebah taru mangda anut sani wenang ebah utawi anggen. Inggih idedane sareng sami sani dahat wangyang titiang saking pangwedar iwawu presida raris cutetang titiang inggih punika kawen tenan wana dahat mabuat ring pengelantor kahuripan sarwa maurip utaman ipun imanusa. Duaning asa punika patut pisan iraga stata eling nyobiahang miwah mapari laksana sani rahayu sajeroning nitenin miwah ngpapire wana inucap melarapan antuk ngemargiang ajaran tri hitekarana. Inggih idedane sareng sami sani dahat wangyang titiang wantah kadi asa punika sani presida aturang titiang dumugi penapi sani aturang titiang wenten pikenoh nyani. Matur suksema antuk uratian idedane sareng sami menjanten sampun retat kala titiang matur wenten batang antur basa basite semu semite miwah tetekes titiang sani nenten manut ring sajeroning adnyanan idedane sareng sami antuk punika titiang lanus agung renda pengampura. Entaten titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.